Mawi kena mas tu nama sidem. Cerita yang reng kerajaan Ayodhya. Prabu Desarata Sani Madwe Digang Permaisuri Kosalya Sani Mabutra Sang Rama, Dewi Kakayi Sani Mabutra Sang Barata, Miwah Dewi Sumitra Sani Mabutra Laksmanalan Satrugna. Rikala Rama Laksmana lan Dewi Sinta mengenari dengan alase Rauh Kijang Kancana Sani Marupa Kala Marica. Apa? Sani Mati Tujon Mangga Rama Maju Kijang Kancana itu. Ke Laksmana kita rasra ramari dengan alase lantas Sinta panik lan nunas sareng sang Laksmana nuju metemu ramari dengan alase nanging sadurung Laksmana memargi ia ngelikaran Sinta sareng garis gaib lan matitah mangda Sinta dan pesu ngelikaran gaib punika. Nanging rawanan itu kalah akalnya nih. Ia nyamar dados Brahmana tua. Waduh, cening Sinta.
Tulungin dia kaki nih, bedak kaki nih. Lantas, Sinte kepada ia. Rikala Sinte ngeluaran tangannya nih, lan Brahmana tuh marupa dados Rawana. Mai Sinte, mai milu kaliku. Rikala Sinte mengenal ring taman angsuku. Lantas, rau sang anaman sanika utus oleh sang Rama. Mangda uning, ring jija Sinte mengenal. Ia lantas nicenen perhiasan, angin simbol, yening anaman punika kautus oleh sang Rama. Hanuman dirjang sareng sarama, yening Sinte beci-beci iring kenahai punika. Lantas, Rama nyerang kerajaan Alengka sarang Hanuman. Mai cai Rama kepada Mang Cai Jani. Dewa tenau sanga catur lo kepala jejah tekening rahana. Jani Cai Rama cenik gelas bani tekening rahana. Benyah samang kandas. Jani Rawana lawan jika sakyani. Mau ikena mas tu nama sidang. Ingat Rawana, amang kenji kesakyani, amang kenji kebisani, adarma pacang kalah tekening dharma. Om
Santi, Santi, Santi,